Ayi nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast I'm at the Bundus. Niyazi mos ukuthi at the Bundus ziyabuya kuyasetshenzwa. Vele lana mangabe umfana okhule ngamadana onudishana abafazi ekhishini singezwe ngaso ukukhuluma English. No, I wanna go back to the bar. Hey wena cheese boy, babs yanshaya iharaf lapho before kuchingelanga kumele kube sesishaya 20 yamaload. At least the weather permit ilanga likho namhlanje kusho kona ukuthi 20 load iyaphuma nokuphuma mawuzukuchisa ungena la nemanzini uzipule fast. Hey mara lamazi ngathi ayathusa yo ngathi kunonomzana. Lama ngithi hlale nabe abanye bayeza nabo before badlula la kumele bashaye 5 yamaharaf. Mara ngathi bantwana abancane laba bavela lapha yabona ukuthi laba bebavakatshile babuyele ekhaya phela ikolo sezizokuvulwa manje ngamakorongo amakulu. Hayi no ziyabuya la neharafini vele bangabe out eswake ethanda ukudisha ekhaya washihlebe ngamanye amadoda ukuthi ubani uyile ubani akasana mali ubani unemali odlula ubani ngaba uye toilet ukhambele futhi ungasabuya. Niyawazi ke mos lamajita lawa njalo ekasa ahleze hamba nalamajita lawa aphethe amathenda adla imali yecorruption bese abuye manje yazosicocela ukuthi baspende imali isikhathi leso umuntu akanayo nemali ekhona. Amafayilo amantombazana ke bawaphethe wonke vele mawufuna icherry kumele uqala ubuze bona ukuthi boy mayelo cherry uyajama njani awukhiphela wonke namafayilo asawenzeka boma 2027. Ngintshela ukuthi ziyabuya ke lana bhekani ukuthi malumama ubhambalele njani plus inhlabathi leni imanzinyana yes sir. And nginqoqeleke ngalamajita lawa athanda amagrotman akamandi ukudishana the whole day adleni naqeda lapho jump pass makufika amagrotman aphume kanje. Okay sharp amagrotman bangani bakhe sina stress but why jump pass mase bafuna abo cherry nobahlanganisile abo cherry balamajita bowudishe nabe mina. Hayi no Hennessy nifuna ukuyiphuza ngezindlela ezibyo yes sifani partner labantu labo ufuna uba please during the week mawuthi ufuna usize kuyo badantwana kuba ukhulumile last week ubonile weekend ukuthi sispend imali engakanani. Kubhizi at the Bundus sibhizi sakha hidden gem sotshe nilungisa izimali zokubhuka lapha. Niyabona mosama views ukuthi ayavuma. Le ndaba ukuthi ngizodrive over 4 hours niyele kude kuba manje spread for ama bush lodge yaphela manje lana kuzabe kunawo wonke ama activity engingawaqabanga. Size masiceda uhlaba before sholo lapha ngezwe ifika lami ngathi liyaqaqamba ngathi ayikhona ifika lami madoda lebhlungu bathi awungawarathi sikhelele isihlahla fast. Last thing buya kufizwe ngendaba yifika mara ngabona ukuthi ayazi lento lezi esikhuwa ngathi azisebenza athi ngilande traditional. Lana ngiphethe inyanga yami uJerry aka Zinyoko uvele wathi yazi ngithatha into nasiyo ibilisa lapho usela amanzi akhona ngiyakutshela ngeke kuphela iveke uzaba umqeba. Size sesebhizi sikho umuntu wami lapha bathi izimbuzi lahlekile ngathi ngingawari ngiphethe idrone lapha sizifune ngayo asikho isidingo sokuthi siloko siqwalana nehlala. Yabona ubaba mvele njengoba bahlala eplasini sona ngiyomnikeza le drone ahlale nayo manje sekawulusa ahleze ekitchen. Yabona nathi lana besilusa sizihlalele ejardini lapha sihlalele unotlabalala. No eplasini kumnandi hlala gayelo nobhorekile lapho nathi uthi bye kaphe 1 mara mina utshalwa besinto beyangihlula yo nginokungbabela nyana. Eksegayi ukuthi uyangibabela kunokungishisa la nesifubeni kahle kumele ngize ne-ultramel ngiyazi bakudidiyele ne-ultramel kuzoba ngcono. Bangithi xala banaza nezinkukhu lapha zibambene ngamawashini ziyalwa nisakhumbule primary makuhliwe besithanda ukuthini skuru. He mara kheza abuya yo umuntu akuthembisa ukuthi after school is after school uvela ubona ukuthi ayazini amadlozi asekithi namuhla ngangimeyila ngazi ukuthi ngiyoba yini. He ngikhumbula ngelinye ilanga bazongidripa ngawela ngomopo mazi phezulu komunye umfana bekamdala kithi sonke eklasini. He wangibamba ngenye ivara mhlapa enhle kuyazini ngizongicocela istory sakhona. Mangithi xa ngibona inkukhu eorange